رومانك جو دصد روبلو ام بي اواي بخوينن وقال لك جمره جران هات وك الشخص جمره هات طبعا از علیوی از تن علیوی رخنه گوزلی رخنت که مزه بیشم سرکفتنی وینا تشکی دیتره تشکی گله کی بالا مکشان دینه کی خبر ده خبردان دینه کیا لی دینه مجانا دبی فیلوزوف جانا هر کسی زانه تر دبی پیشی نزانه یعنی نزانه که قیوی جان فدا چویا کو درد بید بیجن چویا و لغرزان شهید و شهید بود چیا چما چو حتی داویش خود به چما چو و وری لی وقتی گوته ناس کرنا کردستانه همو باجار کردستان ناست کی همو دره کردستان فهم دکی شقازی محمد بگره حتی شیخ سعید زانی دیروک زانه یعنی با ناوا زانه با ناوا دیروکی با جغرافی بی آوای دبردجی من گلکی او سرکفتنا آخفتنا دینو سرکفتی ندید یعنی دین اکه گو دینا زمان دینا کی بیجه بوی آوای گوتوانه نکتانا با ناوا دا و گلکی دیتنا مدا و سرکفتی تر باشتر بانا حتی دین ما دروپله 106 دا تش نگله که انترسان دبیجه وقتی گو نابه تمام باجار کردستان اشتا جمع کو بگره بلکه نه ام اف حواله برنزان ما کل کو باجار لکو بشیه یعنی لکو عرضه کردستانه یا جبو باجاره که پچوک بینه چای آگری ده یا جو بگره حتی داره دیتر زانه و دبیجه داویا ویجه ناکه دبی حواله آلا بیو گوت گو کوبانه نتنه کردستانه yani yek Amerikan ve Amerika'ya ve Afrika'ya ve nüza kudere ve Allah dinek ve hafkasib akıl dinek ve hafkatışta zanbi didawiya ve da dise mesela misal dine ma ya dine ma jmalay cizari haber değil او dine go nabi ve dino ya بكبروا كشو دارارة تاخذه أو دينه به شو كارة تاخذه وجه بجلة وجه بالنظام بشيا لدينه مش ملاي جزري هلبس أتخوينه جبي سوددو حتى بيسو روبله بيسو شاشة هلبس أتخوينه يعني دي سچار هلبس أتخوينه رومانا كردي دا باور دكم وما ضعيف هيله ورومانا ما ضعيف هيله يعني هكا جو بالدبي دينه كي بهاتانا جوتين نپیوستی به قاضی محمد هبو الویده وره گوته نب شیخ سعید هبو نب جغرافی داناسینا جغرافی کردستان هبو نب هلبست ملا هبو بلانش بدلا وقت شتا و دوباره کرنه و زانبونا دینو گو بده کاری بو بتش ندیتر بده نویسکار دیتنا مده نب برنگه گو به رنگی بده بکه صد رو پر رومانه هک دینا بلا دین هر جار جارا هر با شربانا دی چله دینه ما جار جارا گریلا فصله واد دش بلاوا و بگر حتی زاچی و پروپاندا گریلات کی سج گریلات شربانا شخوا ناهله گو خلی سروا وردان داعش ندیتی نزانه کیه چیه چاوا اره ایریشی باجاری ویتکن باجاری وی خرات کن بهیستی گو خرابیا کاری برنکی دیتر دی جوابه یعنی دیتنا مدا دبا هر سه نقطه دا زی بیجم من رومان بوی آوای ضعیف دید دوباره رومان گلکی گران بویا زیده گران بویا هکت پاراگرافه که دا 24 جارا فرین هبه دا پاراگرافه که دا 3 جاری ناوه کوبانی ناوه در باس به و همو حتی داویه ولوی ند یعنی او در تنم مینک دانا و رومانا کردی بیا واینه و دبه گوش دبخشانک نویسه که کرد او تش گلکی خوش بید دبی گود روپال چیروک که پیشش روپالی دا گلکی خوش بن ده هلبسه که دا گلکی خوش بن زمانه که هلبستیش بو گو زمانه مزگین زمانه که هلبسه او هلبسکیش گلک تشتوی آنی نزمان لی خوزی نبده به دینه کی بانا تشتاد خوازم بیشم اف بو لید آلیه دیتر دا کوبان لی ندیتیا نل درویجی آگاه و ناش گلک تشتاجینی نتنه بلکه جار جارا تلویزیونه که اوجی تلویزیونه که ترکا یعنی هن یه گوده چنه هفدیتنه جرا انفرماسیونه که دیدنه دلگوری ویجی اف خواستشته گو آنی نزمان
سەرکەوتنێکە گەلێکی مەزنجی دوێ درێدا هەیە خەیالا وێدا خودی خەیالەکە گەلێکی بلند و خۆش و ئەوە زمانێ وێ وەکە گۆ پێشی هاتی گوتن بەلکە هین تشتێرە دەکتا هەبن لێ زمانێکی کوردی خۆش و زەلال و هەلبەسکێ و هەرکێ ژیانی وەختێ گۆ برەنگی دیتر بێ ینی وەرێن بیساندێن ببی رەنگیژی سەرکەفتیە ینی سەرکەفتنێکە مەزن هەیە گۆ مرۆڤ دەرێک نەدیت بێ خەیالا خوادا مرۆڤ کار بێ کۆلانێ وانە یان گەرچە کۆلان گەلێکی ناینڤیسان لێ هند تشتێ وی نابێ ئێدە دووە درۆمانێ دەزێدە قەرەکتار نینن جهنای ناسکردن ئەرێ نابێ کۆبان لێ هەیە لێ کۆبان لێ کودرێ و چاوایە و بچاوایە و یانی بوی ڕەنگیژی گەلێکی تێدەنینن خۆ شخص ناینا فێمکردن مرۆ فێم ناکێ درۆمانێ دە بوی ڕەنگی ژمرە وەها هات ینی هەکە گۆ نەش بۆ ڕێزگرتنا بێ کۆمێ بانە باوەەر بکن ڕۆمان کەتوانە دەستێ مدە و مەجبور نەبامە منێ خلە نکاری بانە خلاص بکەم بخوێنم ئەزێدە وەستاندم نزانم بەلکی ئەزوا ڕۆژان نەخۆش بم بەلکی هەنێکی سەرێ متێشێ نزانم ینی متخواند دخواند قەس وەستان من مەیزەت کرد هێ 10 سایفە من 10 ڕوپەل خوێندیە ینی ژمرە گران هات ژ بۆ وێ ئەز نزانم بەلکی هەبات بێجە نێرینە خۆ بێژن و سپاسش بۆ پێشێ تا خەبەردان حەقیا خفتنێدام سپاس سپاس دکم ji bo nirxandinê te mamoste yanî romanê Kurdî de gerek çi hebe mamoste yanî mere rayê li destê xwe mere bêjikî yanî ev pirstikaniş hemû evala rebe çi nîşane tê de hene yanî min serî digot ya romanê Kurdî de gava vegerîne zimanê îngilîzî yekî îngilîzî bixwîne ew ê ji kur zanî bi ev roman ya Kurdayê yani ew tê hebû tê tu nebû gel wa nîşaneyê nexşên Kurda helbet ew nexşê Kurdayî dî diyar bûne niha zaten belkî kêmayîke jî ji çanda Kurdî re yan ji wêjeya Kurdî re şer û kuştina wêranbûna û rava û xwîna û giriye û ev nexşekî Kurdayê kî bixwêne wê zanibê kobanê jî boya sembolek di hemû derê dinyayê de bawer dikim heta 50 salê dî jî 100 salê dî jî belkî gowerê xwendin roman xelk zanê kobanê yanî şerê çi û çawaye ew bibiya we ser vê romanê ez dibêjim lê romanê Kurdî romana Kurdî gowerê û li pêş mezin bibe û filan bibe ew bawer dikim bijareke dîtir e yanî mirov karê ser wê rojekê civînekê bike romana Kurdî wê çawa bibe romaneke cîhanî yanî wextê got ev roman wergerê îngilîsî yan vegerê bi zimanekî dîtir zanibin got ew roman evîneke ew li Kurdistanê derbas bûye ne tenê got hema em wextê behs bikin me mozîneke me heye siyabend û xeceke me heye şîrin û ferhatekî me heye û çend kesê dîtir nebûyî awayî bi rengekî eded û teqlîd û dîn û bawerî û felsefa jiyana me divê di romana me de werê hûnandin wî wextî kî bixwêne wê bêje ha ev felsefa romana Kurdaya ev ziman ev ê Kurdaya ev heskirin ê Kurdaya yan jî ev tişt ê Kurdaya ne tenê îro rasta di 100 salem dişer de ne ha çandeke şer çanda şer bandorê ser hemû çandê ma dîtir kiriye di 100 sale ne îro tenê lê karakterê Kurdî divê ji çîroka Kurdî ji efsanê Kurdî bigirê werê ji çiyayê Kurdî û heta werê bajarvaniya me bigirê yanî ne got tenê bi hin tiştê dîtir re bî wextî wê bibe roman xelkê zanibê got ev roman karakterê vê romanê Kurdek e yanî dê karmarkê Almana heye Kurdistana Çetin rêwîtiya Kurdistana Çetin wê jî Kurdistan nedîtiye di 1800 da dernivîsan dawiya wê de nivîsandiya lê karakterê Kurdî wextê gote serê Elî Begê Êzêdîl Şengalê mirov zanê karakterekî Kurdî gonayê hejandina yan pîrê Laleşî got qaymeqam digirê xwetabê ji nav agir de dişewitêne mirov zanê got karakterekî Kurdayê dîsa aynî begekî Kurdayê got xelk mêvanê xwe şer dike ew qakuştin çê dibe yê got xwe spartî wî teslîmê neyarê wan nakiye yanî karakterê dibe hin tişt karakterê me werne spazim bêjim
وی وقتی اب رومانا گو ام بنویسن رومانا گو ورن ویساندن و به رومانا که کردی یعنی زمان کردی تشتکا و به رومانك دبي قركتار وقع يما عددي بن يعني جما بن شخوينا مجمع جرحي ما جليستكي ما جتوزا ما بي وی وقتی رومانا ما وقتی کیور گرینی کجان زمانی جی و به رومانا که کردی یعنی رومانا کردی گلک سپاس کما مسته مالاتاوا سپاس خوش کجان حوالی باخفه دکان دستی خوش راکه و دکان مافی آخفتنه حوالی امین بباره پشتی حوالی امین حوالی عدنان تمام ما مستعدنا کارو بشتغل هکه نه فرمو هیچ پروبلم نیست ولی من جی رومان خواند آراستی من رومان گاهی دستی من زوی خواندش برای من تشت من جبیر کرنه لی من نشه گرفته بون و شاخه جبوی نرخواندن رومانه که جی از بیجم بجاره که تیری ناکم روف به تیرو تجا بنرخینه لی از جیب قاسی تیگهشتنه خواه از بیجم نشه خواه جواره پار و بکم برای وقت ما مسته کامران جی گوتی هر چنده چیروک جه دوی دینه که جیبه و گوتن لی بویر و قویمی با عقلانه و با انسانی هاتنه و گوتن چیروک لسر یعنی تکنیک و طرز وی اوه یعنی چیروک که که و گوتن دستان کوبانه هاتی و گوتن لسر پرس و برسوین کو دینو خواه بخواده که یعنی انسان هندره خواه داخل تکرن دینوی خواه دخواه شونا جور بجور سوال آلاب آمورین کوبانه آراستی روح ام بیجن او انسانین کو جکوش پر بونه جکوبانه مشغول مانه در کتنه پیش پر راستی وی ظلمه هاتنه و راستی وی طالانه هاتنه و کچبر بکرنه او بگوتن دینو او بگوت او هست او رامان دینو ین باقلانه و ین انسانی و او ایش و آزارین کو دبینو تی بگوتن جانا دبه شخصی که کوبانه جانا دبه مروفه که ولاد پروری کرد و جانا دبه عالمه که ام بیشن وکی ملای جزیری یعنی لسر دینو را لسر روح و فکر و رامان دینو را ام کارن بیشن شخصی که کرد هاتیه آوا کرن لسر و گوتن دینو دا تهونا چیرو که لسر پرس و برسوین چه گوتیه برس و برسوین نافوایی پیکته یعنی وقت ما گوت او خواه پیکته یلی یا گرنجی اوه هم پر و هم پرس و هم برسف پرانی پر واتنه پر آلینه یعنی پرساته کرن و هم پرس دن مروف را چه دیکن دما مروف بالا خودتی یعنی ات شوازه که نه ایشه امبیجن خواب نویساندنه که به حسانه براستی کده که مازن جلد دوی بومرو بکار بوان هبو کن بکار میدام مروف بالا خودتی هنک پرسنه پرانی سر پرسین از بحث همو پرسانا که ملی پرانی پرسین کو بهشمندی هاتنه آوا کرن او پرسین کو هاتنه کرن هم پرسین دن دهش مروف دا دخولقینه بخوره هم جی برسوین جور بجور هر چندی او لگور خو هم برسوان بده جی لبلی به برسوین وینه دیش همان برسوین دن جی دکارن دهش انسان دا بخولقن و بین میدانه یعنی اب تکنیکه که پر زور درومانه ده اب طرز و اسلوبه که زور و زحمت درومانه ده مروف بکار بینه ام بیشن او شایساندنا مجاره و شایساندنا بویر قویم و چیروک و دم و مکان تیده تونه یا لبری پر قویم پر چیروک پر دم و پر مکان و پر کاراکتر تیده هنه طرزی به اوه چیروک جانان به هفوکه که بگوید تو هفوکه دخوینی آنجی دو هفوکه دخوینی چیروکه که دهش تیده دخولقه چیروکه که دبیره تیده دخولقه آنجی داویا چیروکه دا پرسک تکرن چیروک وان هر دو هفوکا دبیجه داویا وان وی هفوکه دا پرسک تکه او پرس جوان هر دو هفوکان چیروکه که بده بیجه چیروکه که دهش مروف دا دبرقینه یعنی بهتر هم بیشن وی طرزه دا بهتر هفوکن کن پرسن کن لبله پرآلی ترواته هاتی اساس کرن اف بهتر دا ادبیاتا انگلیز و ایرلندایان دا خویادی که بهتر او شایساندنا هم بیشن رومان کلاسیزمی و
قوی ما چیروک جیه که دست پیدا که و بر در جیه که بعد چند مروف و ام بجن هنکی ری بازوی دفکرت زانه کوه بچه جوی طرز دوره یعنی او شاید ساندن تیدا تنش برکو تشتاکو خواستیه بهشمندی افکریه یعنی نویسکر بهشمندی ام کارم بجن افکریه بمن يعني اف طرز هم طرزه که سرکفتیه هم طرزه که نوجنه و پر برواجی ماموستا کوموراجی بلا ببخشینه برواجی ماموستا کوموران از فکرم و نتشتک الرومان ما بده ونداکن هر موها و استکی رومان ما یا کرمانجی ام بجن لجور بخه دبر همه ده پیام پولیتیک هست او رومان انسانی بیر و بوچن داگرکری لب و تبگرین کردانه مجارين دفعون پیشن يعني لسر خستني را ام بيجن پیام پولیتیک دانه پر به اشکره دانه نه حجبی زیده او قاجی اشکره بده بلکه وقت ماسیه که بریتن هست او رومان انسانی دانه وقت پرز دکه مثلا وقت میناک از کارم یا تشتا کو هشم ده ماید بيجه چما افقاس تانگ او توپن وان چتیان هنه اید بيجه یا دنیا همه تانگ او توپا او آریکاریا واده که والحاصل مثلا افرس با گلک پرسان دهشی انسان داشت که دنیای چما آری چتیان بکن ما دنیا نخواه همین نیاره کردایا یعنی وقت ما گود پرسک دکاره گلک پرسان بخوره بخلقینه و گلک برسفان بخوره بخلقینه بیر او بوچنین داگرکریه هاتنه و گوتن ام بیشن او تخیبه سرخد او برخان تخیبه با کور و روژ آوان ام بیشن وی به واته که و او تکلیه داگرکریه چوا کیپا واج هفرته ام بیشن وان هندک بجن نشان دکی وقت ما گوش با ترزوی اول نشان دکی دبوره یعنی ناشه یسینه لف بلف و کردن ترکان و داعشه به هفره وان لبره و چیروکه ده او تکلی دهش انسان ده دخلقه دهش انسان دفره و ده فکراندن دما کود بیجی کیپا وان هفره دهات و به هفره دکنیان و دبوره لبره او شخص بس يعني ده ما انساني بفكره از تو بهفره بکنی demek keyfa منو تشبره demek تکلیام منو تبهفره هيا او صميميات منو تبهفره هيا از تو بهفره کارن رونن صحبت بکنن بدن و بسطين يعني gerek تشت جوان هبوكن كن جانن gelek واتين ام بيشن كور خاطنا ساسكن اب بهشمندي هاتنا كن اسلوبك طرزك تكنيكك شوازك هر چندی خوش ما بچو خوش ما نچه و هلبت خواندن ام بيجن اوجبي ذوقجي يعني دفين مروف بشكي ذوقجي بس ده مروف جي ذوقن هستينه خواندن هناك لي جرانتي یا دوباره کردن او یا ما مستبح سر كده بيجي كوباني هشتو نظام چند جارو من خانه اجمار ده بده او طرزك اسلوبك هلبستيه و ليريزم از کارم جوه مینا که هلبسته که احمد حسینی بناو دستن آموده نظام حوالین کو خواندنه و نخواندنه اما سه چهار هبو که از جه بخوینم و باشتر بفهمه و درجه همان شیوه بکار یعنی همان اسلوب بکارانیه ده بيجي دستن من انكو ده ريزا شواتن تدا دشوتن دستن كو جبيرا كفرين قران انت ناچن دستن كو بلغانه من خوينا تشاد بن دستن كو دبينا برينا تدا لباد بن دستن كو روندكن خو دروي انت دكولن دستن كو لبردرگه دري تسوي دمينن دستن كو كلا چاوين تدا شبستان د شب چرا دبينم دستن كو شينگريا تا دربن و راکشان خاچه در تیورد بن دستن کو قبل نامه این خوش گورستان تا دزن دستن کو د بانگ الصبح انت درزن والحاصل ما مست احمد حسینی به هلبسته تنه هر دسپیک دست نویسیا رو پرونی هلبسته که درجه اوجه کو ما مست کامراج بحث که دو نظام چند جهاتیا دوباره کنن به تکنیکات که بکارانی خواستیا رنگ که هلبستی و ذوقه که خواندنه بده او جی به فکر و رمان تاگه کسی بگیره دای از جه حز دکن بلکه یکو پیش بریم من جه حز نک از بخوا جوی طرز و اسلوبین حز دکن من بجن متفورین جوکا کردی وک پرسام مستحسیب چوا مروف دکاره بجه رومانه که کردیه وک شما مثلا دینو را گود چوا جوکا که کرد چوا شخصا که کرد لسر بیر و
باوری و ام بیژن او تگینین دینورا چوا شخصا کی کرد آنجی نتوی کی کرد هاتی آفراندن خواستیا به آفراندن مد لگل ویکی جی هنک متفورن کردی جی پر بخواش بکارانینه لبلی کماسی جی اوا هر چندی جدوی کریارا کی ام بیژن میر و نیر و هاته بکارانین لی او بهنا جنانی هنک جی چه وقت میناک از بیژن متفورا عقل حد جنان سر مریش کنده تدی او متفور جواکا کردی دا بجبری پرده هات بودن وی گوت که عقل حد زانایان حد عقل مندان سر من دیا آجبوی جنه که بگوتا تو بگوتا تمام لبری دم میر ببیجه هر چندی مروف بالا مروف دکشینه وی متفورجی او دبیجه عقل حد میران سر من دیا عقل حد زانایان دبیجه سر من دیا از دینومه لی عقل حد زانایان سر من دیا اف بهنه هنا كي جبين بحبوكي هر چندي متفور جواكو كرد بيجي يا ام بيجن هر چندي جوي سردستيا مير بيجي شوي فيك ورامان بابك سالاريه بيجي اللي بالي جبوي مير هاتي بكوراني هنا كي ام كوران بيجن او بهنا جناني خستي ها نكي ماسيا كي ماسيا ابا وبجير ميرا اكيد وبجير جن بويا متفور تام لجيوار دونشتا ببي شكل هناك متفورين جواكي خوش بکارانینه و ام بیژن تام هناك بویران حیبتی لسر وام متفوراره بویر هاتیه و گوتن و پر خوش لی هاتیه بارکرنجی یعنی زیاده چی درش نکم آراستی پر درش هنه پر تشت هنه از کارم ببیجن درباره لی بگشتی هم دکارم ببیجن هر چنده نویسکار د زندان ده جی لی فوتوگراف کوبانیه دالی ادبی هنری چاندی لشکری داگرکری کوچبری ده والحاصل وینه کوبانیه ام بجنوی دستان کوبانیه باش نگار کریه و هر وها باش آنالیز کریه یعنی شو نگار کردنی ویداتر آنالیز کریه به بر همه هم دکارن به بیژن کسی مسقاله کی جی او روحی کردی کردوار پر هيا دما به کتابه بخوینه او هست و هیسن کردوار جه هیز دکه و دبینه دروحی ده هیز دکه جان خدا هیز دکه کتابه که هجای خواندنیه هم جالیه تکنیک و طرزه و هم جالیه هنره و کسی بخوینه بگمان و پوشمان نبه و گرک فری تشتین خوش و طرز کنو بین و جبر کو از بهدار کردم ما راستی هنگ دنجی هناز بجم هکدم هبم پشترم کارم ببیجن دم هوالانی زیده نگیرم مالا و آوا جبرم بهدار کرد گوتنیم ابن ما مستدنگی متی اري دنگتتي قالك سباستكم امل تفقرن ديسا برا هبال خلاص بكن شوان بيس كاسن امي ديسا تفقرن تشامبرشي سري من هنا هلا زوانا برسبي وانا بالمزيل وفقرن هفالي عدنان ناولا هفالي قرناس اولي هفالي عدنان تورا بري خواست ما فيها خافتني اصل تو هيج فقط بروبلم نينا ناتشكنا باش ديسا حمو هوالا سلابتكم وقالك سباسكو هوال ديسا هرچ خاص نوت دلي ماجي بي 21 دكس بشتار بونا راتناواتكم نارويدي نرخانا رومان امتكن نوبدار قولين كوباني نابيا من رومان تشتكى و ان چاوا رومان تشتكى يعني رومان بدش شوازه كاري وري نفساندن يك هاگر رومانكا وكا دستانا كوباني بشوازه كي تي نفساندن وهذا الرومانكي بفكر ونقاش وامبيجن هنر اخو وفكر روماني خو درخي بيش اوايك تاني بساندن اذا دما مروف دناف دروماني د ميزاني مروف ميزاني يقول نفسكار خديه نقاشك قلكي برفرايا ودوي افجانين دا مروف كاري بيجي قلكي خرطه وسركفتيه دور دا بروبلم بسكريك نينا لي دما قالا دستانا كوبانيتكي اللي قرام قلكي لوازم يعني نعتبر ده بيجن فكر هر شخص نقلك جهدو جدا جيبن اللي بتشكي جهدو جدا يقدر كتن رومان دماغو قالا كوباني بكي جرك او روماناغو قالا كوباني بكي ببيجي در جبوني باشا روجي يعني هجر كسك وي روماني بخويني جرك جلك باشدانه بي تشل كوباني بويه تش قوميه تشينا بتاني هما بهوكي گویک بین زمان یک بیجه ولام افگوت ایدی هر کسی وجه فهم بکی نه الگورام نوله دفرده مثلا قلق تشتانه تشتي بیجن
gelek xeber dubare hatine kirin. Dropela 13 da mesela tiştekî dibêje bedî ku ez neçûm ew kê xweşanî me da û nizam çima em gonavê wî na Allahu Ekber. Yani tiştekî gelekî ba me divir de ji xwe pêwîst e ku vî tiştî were nivîsandin jî ji ber ew kes kesê got bînin dikujin îş nabakne wera yan hera. Belkî salê caran gotiye gurm û gurm û ax û tozpirî gul lewitîn ev xeber gelek cara hatine bikarên. Xeberîn ez nabêjim xera gelek xweş in. Dema mirov fikir û hiş û ramanê xwe û nîgaşê xwe derxê bêj ev tişt gelekî xweş in xwe li dilê însana digirin. Mesela carekê dî dîno karakterê romanê dîno bi xwe re dema axivê gelek xebera wî derdikeve. Wî em nizanim li herema me taybet piçekî feminîn e yani piçekî jin bikartînin wî. Têvê manê gelo carna bi devê jin carna bi devê mêr yan jî kê ji ber nivîskar jin bi xwe ye carna dûr de wî derdikeve bê îrada wê. Mesela ropelê pêncî û sîya de dîno diçe serê şehîdekî ji ber tanga wana têne çê dirajê serê wîna têne û ev kesê ku em bêjin heta mişka û kûçika û kera û pisîka û dîwara û her tiştî xera dikin dikujin bes dîno nabin dibe ser li mêjê de. Yani ev bi xwe hinekî dema ku mirovekî biyanî dema vê nabixwîne wê bêjin wela ev kesê ne demekî piçekî îman dilê wa de heye yani kesekî dîn nakujin bes ew her kesî dikujin. Divir de ev dîrek min tê bîrayekî. Di gelek deveran de mesela qala û dîsa rîhan û gul û pisîk û kûçik û toz û wana tê kirin mesela ropelê şêstûyekê dest pê dike gelekî xweş herekbar û behsa kobanî hinek tiştê ku qewî ne lê carekê re dîse qut dibe û çê mijara got xwe li dila digire û hest û raman. Dema got mesela cimo dibe cimo li vir bûna wê ji min re bigota serjinik. Serjinik. Yani divir de jikê nivîskar bi xwe jîkê jina dîtnam de gerek ew gotin ji ber destana kobanî de em dizanin timamê dinyayê jinê yê gol kobanî destan nivîsandin li hemû dinyaya bûne gelekî navdan û Kurd bi wanakê gelek devera hatin naskirin. Bahsa kekotke yani dûr de hinekî tiştên gelekî veşart hene tiştên siyasî hene gelek tiştê xweş hene mirov dikarê ji wanakê gelek tişta fêr bibe. Bêje ez ê zêde ji ber ku ez bêjim wê hinekî dubare be yan wî alî dubare be stenê dixwazim çend tiştê lo dî bêjim. Mesela dema ku serê şehîd têne divir de tiştekî dibêje li gora min gelek xweş têne ziman. Serê şehîd ronî demal pişta xwe dikê dibe te digoqey kobanî û bakur li pişta min e. Gelo dinya mezin e yan kobanî mezin e? Weke dinya û kobanî li pişta min e niha. Vê gotinê tênê ziman bêeceba şehîdek çi qasî giran e, çi qasî zana û têgihiştî û berxwedêr e û xwedî îradeyekê ye. Dema fanêrê kekot dema qala fanêrê kekot kî dibêje erim fanêrê wîna bênim dûr jî dibêje dibê dê mala keko sînga min bê yani jî kê dibêje na dê sînga min mala fanêrê keko bê yani hinek tiştê lo karanî ne bi rastî hestiyarî ne gelek xweş in dema mirov dixwîne. Dîsa navbena wê û arjîna birîndar de hinek gotin têne kirin. Ez dixwazim deverekê dî de mesela dema qala kobanê dikê hinek cihê got nav dane weke dibistana res direş nav alê kobanê nama dehbana baş zanî bana hinek basa miştenûr kiriye bahsa helincê kiriye bes gelek gundê kobanî got pişta wa çeteya wa hovaşkan zêde nehatiye ser ziman. Hinek şehîd hene got navê wana di destana kobanî de îro li dinyayê bela bûne. Ez niha naxwazim navê hemû ka bêjim yan ji wê wext bigirê. Lê gelek kesên ku bûne mînak di kobanî de weke şehîd zêde ser wanakê navê wanakê yek nabîne navê wana nehatiye gotin. Deverekê dî de mesela bala min kişan gereke qet qala serjêkirinê nekir bana. Yani ji ber ku serjêkirin dûr de mirov serê mirov tê serjêkirin dibêje meyî serê beranekî jê kir ba meyî berxek guran ba meyî nizam çilo kir ba çend devera da qala vêna dike ropelê 21-22 da û deverekê de bala min dikişêne qala xwînê dike xwîne hest dema qala xwîne hest dike dibe xwîn tiştekî pîs e û di heman ropelê de dibêje kobanê xwîne şêrîn e her kes jî hest dike heval xwîna xwe lê dirjêne divir de jî li goran piçekî nakokiyek heye dema got dibêje xwîn pîs e muheqeq bi fikrekî bi ramanekî bi têgihiştinekê ewna
آنی زمان لید همان رو پرید هر دو تشل پای هفدو پچه که یکی خیلی ناف ناکوکیه دا وکه گو از بیجم یعنی داوی دا بحثا باکور جار جارنات که از خوی دمیل باکور بوم یعنی اراده دولت ترک باکور به تایبت لوا باجاره سرسینور تک چو گلکی لاواز هاتی زمان یعنی گلکی بشفره یعنی گلکی سیاسی یعنی گلکی بشارتی هاتی زمان لسر تلی هفدود بینن او تلی خودلتن او بجن بيجي يود بيجن والحاصلي لجركب أواجي جلك زلال هاتبانا قلتن قول ويد السينور رابو يعني سينور جل سينور حولي راكر لوا باجاري وكا نسيبيني وجزيري وحتى بوارا خاحم موجك إرادة الدولة أسقال نسيبيني بو إرادة نما يعني قرقول دبستان تشتي عايدة الدولة كومبليتيك چون دور دا مثلا الويد أسقالك وينا لواز بينم داوية وينا دا مثلا هناكي كوباني ولد هلي قول تليكي بيبشوتي مثلا كوباني دبيجي تشد بكوباني نبونا هيدينا ويراني كوباني دبي خلي مال بنجرة ديوار وأيوان الوشياي دقرين دكن زار يعني دبردا كوباني دستانك جلك مظني بسان يقول الدنيا دبويا سمبولك جبوني كردا وجبوني ولا هنجي يقولوا الشركية جرك بدا ضم جمع حشتي كم روبل بونس بارم دماغو من او PDF قرد جغين نبي حلنجي وقنقود زيدا قند ناين زمان عزيز زيدا ويجبر قوي ببي دوباره يعني براسي از كتابك بحثت فكر ورامان سكفتي بو اللي يجبوني دستانا كوباني من جلك لاوازدي وكرتو كرمانجي سباس جلك سباس تكن ماليافا مامۆستا گەرناس و پشتی هەوارێک ژن ینی نزانم هەوارە ژن برا خۆ ئامادە بکەم پشتی مامۆستا گەرناس مامۆستا کەرەم بکە دەنگی تەگرتی ئێوار باش دیسا سلااو وەرز هەمی هەوارێک و نەها لەمە گوهداری دیکن دەمامۆ راستیجی بەرهەمێ وەها دەنرخینە وقتا مو سيري دبيجه مو تشتي بجن بيجه يعني تشتي وقت تشاوك ام دبيجني بجن يعني هيك هسينا غوتي جدما مدمنيه دبيه 4 و 3 و 5 مرو مجبور به پلدوسر حوالات که لدي ساجي از محقق از تشنا بيجه از هول بده بچكي بهترين تشتنوسا جدا يعني راستي دامو بيجه رومان لسيرفي برهما بريس مزجين روناق نویسی دما کو ام بيجن رومانا كوباني ياجي ام بايفا روماني بيجن كون حميجي دزانن كو بايفا روماني بايفا كي يونانيش بايفا رومانوسياتيا رومانوجي ان كو جيروكا دريش اي جيروكا دريج جيروك زمان ما كردا ده جيروك دسبيكاوي هي داوياوي هي يعني دما كو جيروكي كي بيجي وقت جاري بريد قوتن جيروكا روستم زال دقوتن تشيروكا ام بيجن يا محمد شلبي وميرزا محمد دقوتن سيري حتى بني دقوتن دما تجيكي دساكني دقو والله ازي الصبيبي تشيروكي بيجن دبو روجاتن حتى يبالي كاس مالا خاطر ندم ديسا دهاز بردواميا وتشيروكي دشوبا يعني رومان دبي داروان ياجي خندكار يكو دخونه دبي براستيجي بخاوي جريده دبي روماني ده يعني مجرى كوباني مجرى كي جلكي جرانه يعني اتكارم بيجي مجرى كي بيروز وكي سجاده مروف جبوي كسي باورمند وكي تشاوا جبوي يكي باورمند وكي لالشيه وكي مسجفتيه يعني ام تمام مباسا كوباني ديك ناوي فقط يشمرو روسا صوتي تايبتيجي يعني قهرمانيه جلكي مازن كوباني ده هاتن جيان كده اف قهرمانيين وها ودما مو بعزي بنويسم يعني مزجين روناك از دكارم سري دي بيجم استراتيجيه خو جلك صحي بجارتيه يعني هجال مثلا بيجي بي ولا از دينك داس بكم جلك باشه دينك عندك مجاري كوباني بين الزمان وجلك باش وانا لي بلي رومان حميب دينك داس بكم دينك خلاص ببه جلك زحمته يعني از باور ناكم كو مرو بيجي بي ولا او
چیروکا رومان و سی کو او رومانا کو مد د دیروکه د خوندی کو مرو هیجان پی بجی حتی مدبنی ور درکه یکی دین و چاو هیجان بده و چاو بکار با آفرینه اوجی بسری خون بجاره که یعنی وقتی کو مرو لسری چیایی که وسا استراتژی قصر کی گله کی بدا به لازم ور آوا بکم لی بله میماریا و آوا کردن و جه قصر گله کی خوشه دیمن گله کی خوشه لی براستی آوا کردن قصر نه کی جه خواه لورا چما مثلا نه اف کسی رولا دین دلیزه مد تمام پرتوکن امی بیشن رومان آدجی چیروک آدجی نویسکارن گله که نابودن جی ایرو د دنیای ده افترزی ها نویسینه ده چیروک آده یا جد رومان آده عرب دویجنه راوی یعنی ام کردی دویجنه شیروکار رومانه پیوسته لپش رومانه یک هبه رومانه بنویسه مثلا او دبی چوبو و هاکر دین جید روماناوی ده او گرکه دین بده خبردان یه دین پیوست دیالوگ به هندکی دردانه دیسان رومانوز گرکه دیسان خواه گره دیسان ور سری چیروگا خواه لورا او تشتکی وی متریالکی وی که خندکار خواه گره ده اساس هیه یعنی مال هی مالا رومانوس هی گرکه هر جاره مرو بگره وی ماله دیسان جدریه ماله ردر که بکه خطه کی ده لی او رومانه هانه شیری حتی بنی کسک بخور داخله جارا کو بخور داخله او بخور آخفتن یعنی یکو داخله عاقل تره جانا لی جانا جی تام ترسنه چی ده یعنی جانا خیالی نوی راستی جی مرود بشه اب نه خیال دینانه نه ممکنه که انسانه که دین و خیال هانه بکه ها مرود کاره بشه بلکی بزانین اصا دینه کی وانی گوتنین حکمت بری ولاتی ماشي گلک هبون دین بون لبنه گوتنه و گلک حکمت بون گلک خوش بون دما گوتن يعني او گوتنه نوش گوتنه عقل من دا بهتر جه خود گرتن دبکو اف طرزی هانه آنی به زمان لبنه از دبیجم يعني پیویس ندی که سیری حتی بنی رومان جوی کسی دین دست پی که و حتی داویه بمشه ها اگر کشیه که دین دست پی که و حتی داویه بمشه گلک جهنه و که پینا جیره هاتنه مثلا از این بیشم یکی دین تمام دکاره خبری دجونا بده دکاره تشتی خراب بشه دکاره پاس نگیری لا بده پاس نشربانا بده چه بیش بلا بشه لیدم امرو مسئله ویژه دین برچاوی خواه مسئله مجار نویجه اجبوی انسانه که دین مرود که ناکه او پینه پیوه نای گریدان مثلا تیده هندک هلبست ملای جزری کار آنیه انزا چه مناسبتی دنگتی؟ بپچته دم اره ما مستدنگ تطبیق یعنی انزا چه مناسبتی خوستیه اوه بینه رومانا خواه بگریده اف همی مثلا وکی از دکارن وی بیجم دکارین نیم گوتن وی آوائی دکارین یعنی اگر دینه بلا رولا دین جارنا درکتا پیش اوی دینی دما بهاتانا مجار بهاتا سر دین والله دنیا جی خرا کنن ام پی او ندبون لی بلیش سیری حتی بنی ام بون یعنی دستو لینگه بهات گریدانم ما او دین شوپان ام چه مدبرد زحمتی کشام مثلا شخص خام گله زحمتی کشام یاد دیجی رومان زمان ساده پیوسته برای نویسنده گره که متافورا رومان زاف گرانی نده متافورا جار های مسئله گوتنین زانامندی علمی مرود رومان خود دنویسه مرو وکی میناک دنویسه لیبله مرو وکی هلبستی پیوست رومان نده پیش اگه جارنا مرو بکار به جینا ده بشن هنه مسئله همه بیشن راستی فیلسوفه کی هاتی یا جی مرو راسته کی مجارن هنه کدورت ادبیات کی کور لازمه ویژه کی خود لازمه پیوست مرو جانا دوام متافورا بده خباتی لی اما رومان وکی کو ام دبینن وکی مخوندی مدیتی ام تخوازن رومان زمانه کی ساده به زمانه کی حرکبار به
جبوكو نفشين مين پیش يعني پیش روجي راستيج رومانا كردي حزب بكن يعني از مثلا بيجم از بي رومانا هاني نيكي شاعر به هلبستا آزاد حاكمي وي به هلبستا آزاد به مثلا كلام ناوي مثلا هوال هن النامه ده لكن بلكي تكست عمش بي روماني الناس دي از مثلا شخصي وصا دبينم لورا يعني جالك جيادة آسيكية ها هندك نقطة هنا مثلا ميناك از بيجم دمات بي كوباني دمات بي مشتنور دمات بي مثلا از بيجم كان رأس الأشاد بجنة سري كانيه دما ناوي هما جهة كي روش آباد تيجوتن ناوي واقوندا تيجوتن راسي تفزينك مرو بدشن مرد كابسا نوي چيجي دركبه يعني هر بايده كي درباره كوباني ده وكي بروس كيكيه مرو بي ورجنه قمود كاجلو و چيجي بيجه اوه هانه ناوي معناه كو یا ما اوی نویسکاری چاو اویل بریش و اگر کو مجار کوبان به سروبنه کوباری همی بروز کن همی يعني وكي كوجي بيجي بين متاورن همي اشتين عجيبا مرو دكاره لسر كوباني مجاركي كو روماني مو هد الدست مثلا البندي ونكو راستيجي افي دين دما مجار بهاتا سري دين مرو وسا عبرت جلتي بمانا لأماش دربي مجارندشي دبي هبانا مجارا حركاندنا روماني فايت تنه ديده يعني از بخواه سيري حتى بني بيدا هاتم هما هر مدوق از هلبس يدخونم هر مدوق از هلبس يدخونم ها جارنا مثلا ويم لي خطي وبيم تيم لي خطي دهات قوتن لي مثلا مدوق اوي بردوان بكي كا جلو كي هر و كي جويم لي خطي دي سوره هما یک جی بچو بهاتانا چونا خو بازا قارا چونا هاتنا خوش بکنه بلکه بینا مدرکتانا ایجاد اصلا همی وقت سمبولا هاتیب کار آنین او رومانه هانی اب سمبولا جی ورگراندن همه بیجم زمانه کی بیانی هاد ورگراندن عربی هاد ورگراندن ترکی یا جی بو زمانه کی دن دوام حساب ویجی بکن یعنی هرگباریا رومانه لگوری علم رومانوسی از بخواد بیجم والجوري استراتيجيا كرومان داني جالك هبود تمام بكرانا او بيشنياري كامشي هي ما مستعمل كرومانا راستيجي بيشنياري ما دكن بلا سريع اول رومانا باش بخونن وراستيجي نافاروكا روماني باش بلا بزامبن نوكا بيجي ام في رومانا هنت فازل بنرخينن لورا وسا هبود درا ام هوا برياري وسا بدن وجالتي باش به ها بالواقع ساراجي از بيجم از ديسا حوالا مزگين روناك بيروز دكم او خيالين كو وصاد وي زندان ده او قاز احمدي كشاندي او رومان نويسي از هيفيدارم دمي بيج ده بنگه وجه كي جلكي خورترو بكاب برهم هي خورترو هي بهتر نبن ايريش جبو رخنايا بهتر ام يعني بباريزن ام هيفيدارن برهم الوهاجي جيتين چونكو بو خديه تجربه كي جلكي بلند و اب رومانا هانجي جالكي زحمت وير ديتيه امش كدا وير حرمت ديگرن وريزو سلاج و حمياره جالك سپاس كن ماموستا مالاوا دورا سيها ماموستا كان ميكروفون اخوك كلامك ولد برا بالك جنب اخو بس تشكركني باورم جن عندك نشخه مرزده ترباخ ونيك بدهي معنا يا دل دخواست نها خوزي نيفسكارا برتغال بربانا مرخني خوجيرا بغوتانا يعني وي هست خوجي مرا بغوتانا بمبوان هستان نويسي البت هوالينكو بريا مناقفين از تنبيهني كوانا جدبه ve kari ki zahmete yani tu zindani da te tu tiştek ne diye nuçek tu tafandiye anji hevalek jur hatve berte kalkriye terliser hayal afavan tiştane nevisiye elbet kari ki bir zahmete gava brasi ve Portugi du sal bere xwendibin gava Portug no derket me koma xwendine ya amede me şewre Portugê kiribû no de me xwend neha derfet em ne ku bixwînim jî şeyde bu brasti yani xwendin em du sal bere tevîr em dibe ku belkî hinek ciyam ji bîr jî kiribe bi afaqtina hevalan neha hinek cî jî hatin bîra me hemû heval li ser dînek sekinin yani karakterê me dînekê û li ser
دیnek hemû biyartê qalkirin sed û heştê rûpê elbet kareke zehmet e dûr da dubare şey dibin dubare dertkevin holê gava min jî xwe wek teksekî şanoyê yani gava tu dixwînî wê kelejana şanoyê didete yani tu dikarî belki ne xas derêj be dikarî pêşeroj da bibana şano jî yani jî karibe bibe sînema jî lê bibêjim qelsî heye elbet gelek qelsî hene qelsî bi kîjin rengî hene tiştên ku rast me jî nekir şerê germa germe nedît nûçeyekê me temaşe kir ageheyekê me jê sen em dizanin ki şer hinek jî dijwar bûn hinek jî xeddar bûn yani nivîskar nikare bo wê hestê bide wê xeddariyê wê tundiyê ew xwe zêde nikare bo bide gelek jiyan dibêje erê serê hat jê kirin ser çû ser tankê xwîn pijîxiya yani gelek tiştên wisa çêkirî erê em dizanin yani şerek lûr hebûn şerekî dijwar hebûn kesin zede zalim lûr hebûn yani dijminekî pir dijwar hebûn hember pir zede ew nikarbûn wê hestê bide yani pirtûkên vê rengî ji bo çi tê nivîsin ji ber ku pêşerojê re ji ber ku dîrokê re mayîndeyek bêrin yani belki 10 sal şûnde belki 20 sal şûnde gava vê pirtûkê bixwandin belki niha zarokek 5 salî 10 salî nizanin ve şerê kobanî çi hone ev pirtûkê vê destê an jî pirtûkên bi vê rengî bike vê destê wan ê bibînin ki şerekî çawa qewmî berxwedanekî çawa qewmî mara dikare vê hest bikar na li gor min nikare bu hest bike niha beriya min hevalek jî got yani jinê Kurd berxwedana jinê Kurd dinya bi kobanê nas kir pirtûkê jinek nivîsiye lê qelsiyekî pir mezin heye yani van cangoriyên ki ew xas nav dane lûr derneketine holê yani ser de çûye gelek gotin dubare hatê kirin lê ciyê girîng pir derneketî holê nizanim yani ew zanebûn derneketî holê an jî hestê wê demê wisa qewmî em niha nizanin wek min got xwezî nivîskar nav me dabûya wê jî bigotane yani min bikîjin hest nivîsiye min çawa nivîsiye armanca min a nivîsiye çi ye niha gava em şewran dikin nivîskar nav me dabe ew jî armanca xwe dibêjin yani xwendevan tiştek din difikire nivîskar dibe na min bi vê armancê nenivîskiyaye lê niha ew şansê me tune ye yani ew jî nikare xwe bibêje min ji vê armancê nivîsî em jî nikarin fêr bibin tenê em fêrbûna me ew e em dibêjin ku erê şerekî dijwar li qewmê û em dizanin ki mizgin ronak jî xweste di dîrokê re pirtûkek dayîne pirtûkek bêre bi kîjin rengî dibe bilabe lesibe disibe bibêjin ki kobanê de şerekî wisa qewmê berxwedanekî wisa qewmê lê di gor min jî ev berxwedan qels mabûn yani rûper pir zêde bûn pir zêde dubare hatibûn kirbûn lê armanc pir baş dernekê dibûn holê yani dînek karbûn xalbike dîsa karbûn sed û heştê rûper jî xalbike belki bi rengek din belki bi awayek din dikarbûn hawlek tiştek din derkeve holê yani wek teknîka pirtûkê sqet ji pirtûkê aciz nebûm xwendina pirtûkê aciz nebûm yani min tu car min negu ez pirtûkê nexwînim ya aciz bûm tiştek wisa neqewme lê wek me got yani heger dixwaze vê pirtûkê dîrokê re berê ji bo dîrokê qels mabûn heva jî di dorê de ez naxwazim zêde peyvim mala hevalanê wan ava be gelek spas dikim mamoste Seyhan maliyava hevala xecêt bixîte mîkrofona xwe vekiriye kerem dora kesekînîn be na dora weyî kerem me ev roman 2 sal berê xwandibû derfeta min çê nebû ez ji nû va bixwînim lê min wisa nîşeyê xwin falan mêze kir û romanê dîsa çavek lê geran li ser Kobaniyê di roman hatine nivîsandinê me her du kişî xwandibûn yek Jan Dost Kobanî nivîsiye yek ji Mizgîn Ronak nivîsiye yekî ji Avrupayê nivîsiye yekî jî ji girtîgehê nivîsiye ji bo mesela Kobaniyê ez ê bêjim Kobanî çîroka me Kurda avê 100 salê ye em 105 salê du 100 salê şer dikin lê dünyayê me bi Kobaniyê ve nas kir lê em vê çîroka xwe gere wisa bibêjin ku bi awayekî wisa xweş edebî em kîjan amûrê bikardînin wî amûrê ew xas jê hatî bikarbînin kî heqê Kobaniyê bidin
derfetên mizgîn em nikarin vî meselê de rexne bikin lê ez kîjan meselê de dikarim rexne bikim şêvaza romanê de dikarim rexne bikim ya romana din tiştekî din ew derfetê wî filan bêvan tiştekî din ew mesela mamoste Hesîb serî de got rastnivîs redaksiyon ew tiştekî din min jê wana nîşegirtin ez wana derbas dibim li hengekî dîn wa romana xwe nivîsiye meriv ji serî heta binî dizane ew kesekî ku bi çavê wî em romanê dixwînin dibînin ez wisa bêjim bi çavê wî dibînin kesekî biyaniye Kobaniyê nas nake çünkü wek mekanek di derheqê Kobaniyê de tenê hişê min de gul mane wekî din tiştek nemaye ew xirabî ew şerekî tiştekî hatiye serê Kobaniyê di mekanê de guhertineka çawa kiriye wek tiştekî piçûk jî di hişê Kurdekî de tiştekî nahêle mixabin şertê nivîskar vî tiştî re ji müsait nîne ji xwe yanî ez bawerim tenê wek gotina we ji dûr ve û nûçeyên çend deqe de Kobanî dîtiye me got çavê dînekî ve roman nivîsiye aha nebûye çawa bibiye me her tim ser aha nebûye gere ew kêmasîk e ew aha nebûye û aha nebûye bi min ew çîrok divê çavê dînekî van meriv dikare çîrokekî binivîsine romanekî ne mesela di şer da şerwanên çervan însanin wek menin vana ji agir ji hesin ji tiştekî çênebûne wek me însanin hestê wan hene tirsê wan hene dê bavê xwe inda dikin birîndar dibin welatê wan ber çavê wan tê şewitandinê filan bêvan em hiç wana hesta nabînin tenê mesela bozo hebû karakterek pir bala min kişandibû digot dê bavê bozo ber çavê bozo tê şerjêkirinê û dest davêjin xwişka wî û piştî slogana bozo vî tiştî dinivîsîne mesela min wî de xwast bozo wek şerwanekî wek Kurdekî di şerê Kobaniyê de ev tişt hatin serî çi hes kir bi min ew ji mir lazimtir bû ji xwe em qehremanîya kî Kobaniyê hatiye kirinê kêm zêde em herkes dizanin tiştekî em di derheqê Kobaniyê de nizanin û em binivîsînin hestê wan însana wek însanekî çawa bû tiştê me herî hevbeş ew e ewana da pir kêmasî hebû her tim pesnê şervaniya wan dabû di hin sehnekî de wek sehneke oryantalîze hatime ra me wê çaxê jî nîşegirtibû min dîsa lê mêze kir serê ronî şerjê dikin lê ew sehne nimêjê û ew bi hev ra nivîsîbû ew ez wê sehnê aciz bûm tiştekî din meselên Kurda ên navxwe işte mesela nakokiya rêveberiya başûr û nêrîna wana şerê Kobaniyê û mesela Musulê falan em çîroka xwin ji bo sa meselê xwin ên navxweyî ev tiştekî din e lê di vê meselê de mesela Kobaniyê de nehevce bû wan tişta binivîsîne hinciyên dîdaktîk hebûn meriva dizanû ki ew ne dîneke ew nivîskar xwedî qelemeka polîtîk e û mesajên dîdaktîk dide ez tiştên dîdaktîk di romanê de edebiyatê de hez nakim hêza edebiyatê ew e ji dîdaktîzmê wê de tir diçe û ji der dibêje estetîka edebiyatê ew e ez fikirî min got eva pirtûka çîrokên piçûk piçûk bibiyana ji bo nivîskar jî ji bo me jî ê rehettir bibiya mesela çavê dînekî va me şerê Kobaniyê bidîta çavê şerwanekî va çavê Daişiyekî va çavê mekanekî va yanî bi çavên cûr bi cûr bibiya ji serî heta binî dînekî ki em nikarin bêjin ev dînekî çawa ye heta wisa û em kêm zêde di wê meselê de sankî herkes wî tiştî dibêje yanî ev çîrok dînek dibêje lê ne dîne dibe ku nivîskar jî tam dînekî wek çawa bêjim
دینێکی ji rêzê nîne belkî piştî şerê Kobaniyê dîn bûye nizanim dînekî bi aqil e lê kamera li ser milê dîn têra min nekir ji bo çîroka vegotina çîroka Kobaniyê elsiyê wî jî yek migoye yanî dînek bi vî şeklî nabe tiştên din ew tiştên dinên ki hevala gotî ez naxwazim dubare bikim lê divê şerê Kobaniyê çîroka Kobaniyê ewil jinekî binivîsanda û wan jinekî li wir çîroka Kobaniyê û li dunyayê dan naskirinê wê meselê da kêfam tê nivîskarekî jin ewil destana Kobaniyê nivîsî her çi kêmasî hebin jî em dibêjin ji ber şertê nivîskar filan û bêvan lê nizanim me gava xwandibû jû me gotibû xwazî van nîşeyî me bigêjin ber destê nivîskar belkî çi zanim hem kêfa wê bê bizanibekî li ser xeberdane li ser nirxandinek kirine di gorî şertê xwe tiştekî pir serkeftî kiriye di girtîgehê de û piştî çiqa salê nêz 20 salî zêdetir e di girtîgehê de ye û destana vê sed salê a Kurda nivîsiye hemû kêmasiyê xwe va dîsa jî ez dibêjim mala wê ava û karekî aha mezin hildaye barê ketiye bin barê vî karî yanî û ew wekî din dizanim 2 sal berî bû mixwandibû pir dibe ku min hin tişî bîr kiribin yanî Gelek spas dikim mamoste. Yani vê qeyda ya videoyê YouTube evê bimîne hevalê bixwazin dikane wek nameyekê ya jî nivîsekê li ser vê şêwirê jî binivîsîne hem ji bo nerînê hevala dikanin dubare li video qeyda videoyê binere hem dikane wek name hem dikane wek nivîsekê yani dikanin binivîsînin linka videoyê avîştibû cê peyamê heval bixwazin wê derê dikanin sanki me tiştekî koma me tiştekî wisa nivîsî bû ez neşaşbim seyhan şaş tê bîra min me sankî nivîsî bû yan me naxecî me nenivîsî tiştekî çawa bû me ba xuşka wê kiribûn me xwestibûn were sevgî me dibe nehat mixabin nehat xwezî îro nizanim derfetê bû tune bû mamoste hesîb xwezî ji dîlan me bigotane belkî dîlan tevlî me bibana Ez pê raxifîm ez be xuşka mizgîn raxifîm dîlanê hevala me ye got derfetê min tune ez tevlî bibim ji bo helbestê ji bo romanê ez pê raxifîm mixabin yani wê de me jî xweste tevlî me jî nebû me dixwestin ew bê rast jê re bibêje lê bixabin nehat me jî tu tiştek nekir em ê jêr mektuba bişîn em ê ji mizgîn re bişîn tamam cevap malê evan hevalekî bixwazi dorê bigirê û ser romanê yani heval nizanim kê xwendî kê nexwendiye ama gerek hevalek biaxive kîjan hevalî xwendî ê nexwendine em ji hevdû derxin ya jî hevalê şoreş keremkê Belê spas hevala hemiya silav dikim berê berî destpêka nirxandina romanê yek ji endamê koma me birêz Azad Zal û hevalê dinê nivîskar hatin girtin ez dixwazim me yê şermezar bikim û dixwazim ewana tavile bên berdan adin cara yekemîn e ez romaneka mizgîn ronak dixwînim wek jinekê wek romanivîsekê ez bawer dikim ê di pêşerojê de bibe yek ji nivîskarê me herî baş ew hêvî da min yanî di vê romanê de wekî dî jî eger çend gotina ser zimanê romanê bêjim ziman bi min xweş hat hevokên Kurd hatine nivîsîn zimanekî herîkbar û xweş e yani dema tu dixwînî zehmetiye nade mirov lê eger mirov
هنکی رومانه هم بین نواروکر رومانه بخوینه یعنی هنکی بالا خبر سر نواروکر رومانه جی دست که حتی داویه رومان یعنی نواروک 17 دگریه به هفره گریداییه دیو علی ده پرسکریک تونه لی ده علی بویر دا وکی ماموستا گرناس کوچرجی گوتی چیروک تیدا نینه یعنی چیروکا رومان تیدا نینه دما چیروک تیدا نبو تو کلجانه که هیجانه که تیدا نابینی و رومان نه حریک بارد به اما من حتی روپله سی خواند پشترم مزه کرد که رومان اره بحثا کوبانه دیگه به هر آوایی کوبانه دیده ناساندن شهر دیده ناساندن ایریشا چتا دیده ناساندن دیو آلی دا مثلا بینی وینه که خوش دایر لیتو زانی که او مثلا او نواروک دوباره ده به یا جی جاره که بحثا حوشود که جاره که بحثا خانیت که جاره که بحثا میریش کد که جاره که بحثا گلاده که تو پشت را زانی که بحثا چه بکن اجبوی و خواندکار ناکشینه ناوا رومانه دور دا یعنی کماسیک من دیتی چیروکا که رومانه تونه اگر چیروکا که بی رومانه ها بیا از باورد که هین سرکفتی تر به هین باشتر بیا اجبوی و مروف دوسته یعنی ام بینی جبو که دوباره تو زانی که پشت را بحثا چه بکرن işte جاره که بحثا گلاد که تو پیش رزانی بحثا بزنه بکه پیش رزانی بحثا چتا بکه یعنی دورا خلقه که دزوره و دزوره همه تشته جبوی ویج تدوستینه یعنی تناکشینه نوان رومانه او که ماسیه که رومانه و که دیجی بگمان رومانه که خوشه ام بینی به هر آوای شرع کوبانه کرداد ده ناساندن حتی ویجه کوبانی نه تنیا کرده یا دنیای راسته جه گلک ام بینی شورشگرین ولاتین جدا هاتن کوبان شهید کتن نکشی هن بشک جماعه بگمان دوی عالی ده باشه تنه که ماسیه که از رخنه دکم چیروکا رومانتنه نه حریک باره یعنی تا خواندوان ناکشینه نواخه اگر نه جبوی ریزا و کومه بیا من با رومانه ندخوان از کارن ها وانا بیجم سپاس بوی بم gelek spas dikim mamoste malawa avabe hevalek idine hevalek xwende bi dikanin destê xwe rake mamoste kamuran ez te dibînim te mafê axaftinê girtibû li benda hevalê dinê me ger heval çi bikin ez ê te û Mehmed Emîn Emîn Aksu ez ê mafê axaftinê bidim we kesekî naxwaz biaxive yani kesekî xwaz mafê axaftinê bigir li ser romanê biaxive dikanin bidime ya jî em ê aliyê dawiyê diwerin em ê roman xwendibe bixwazin mem arîn keremke mem arîn dengê te mîkrofona te li jêrê mîkrofona xwe vekê dengê te nayê keremke biaxive na na deng nayê me kesî te kesî gelo ya nayê me tenê نای کسی دنگ hevalê me wele deng nayê نظام ما مستحسي بقول دجوار كوباني بشتار بون هابلكيت نديد اگر او بلكي تنابي زي نظام دجوار ندي والله بوتي تمام والله بوتي نقول قيس سكينية جوي بقول دمك حست كي باش tamam برا hevalê me axwe mêzekî mîkrofona xwe hevalekî dinê dildar welat wek tiştekî bixwazi bêj û girt û vekir û nizan çi kir na dengê te nayê Niha dengê dibîsin erê dildar em dengê te dibîsin mem bira mîkrofona xwe serrast ke ew dora wî paşê
بله 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 از جی بسریدا همو ماموسته و تواهی اولین باشتران تواهی اندام کومی سلاو دکم جبرکو پروبلم ده قمره من ده هیا زیرو بدنگ باشتری و حوالا بودم از جی بری هرتشتی گرتنا ماموسته آزاد زال شرمزار دکم و هیوی دارم دمك هري كرتا بجيجا صاد يا خو شخو مجوان ام بيجن ايريشن فاشيزانا نخريبن هرتم ببهانين جور بجور ببهانين ببنجه جبركو ام بيجن تكردوي دما تكردوي و تلزوي زمانه قديم خدي دار كذي هرتم امك كرد راسي برسكريكين بريرانجيتين دوباره شرمزار کنو هیوی دارن دم کرتا بگیش آزادی خو اگر بگشتی همو حوالان سریدا ماموسته گرناس و هروسا ماموسته کامورانجی و حتی ماموسته خجیجی ام بیجن آنی زمان هر کسی جور بجور رخنه خوشی و آلیه ارینیجی رومانه هفره مزگین آنی زمان بتایبت حوال امین جهنک حوالان جدا ام بیجن نرخاند از جی بگشتی اگر که از بنرخینیم وینه رومانه یعنی لگوری ام بیجن قونما نویسکار استا کو ام بیجن خباته کو لسری خریتی و استا درفتین و استا درفتین کسین کو ام بیجن دستانا کوبان جدا اللي كولين كربه وصا امجن يعني يكسر روبروي امجن بويرين هاتن قوماندن وبو بشهاد والنبي صاند درفتنوي پر جدايه شو حمو هفالاج البدري از بورم ام حميد فرقه بيتشدانا لا اگر بگشتي ورن رخاندن مثلا زوينه رومانه مثلا بو هاد نخينم قال لك هفالا دوجن مثلا پر نافروك جالي نافروك او امجن تشيروك وك پر بوير مثلا وقت نافروك تانك دبينن ازوسانا نخينم مثلا من نوت ناقرد نراسي من الرومان نو قدان يعني من جي بي دي اف من قودار كروخان از رومانيس پر سركرتي دبينم چما مثلا ميناك دمات رومانا دوستويفسكي دنيري بطرزكي ادبي بطرزكي مثلا ام بيجن بطرزكي نوجان وهمجي تذكاري مثلا بيجن هذا خوش كلاسيكين رومانين كلاسيك رومانين مثلا بيجن صد صال بري هذا خوشوي قرتي نفسكر وبوي رنجي نوچينكو اگاهينكو قرتي نوچينكو كوم كري هول داي دستانا كوبانه بك رومان دباوريا من دا مثلا بيشروج داجي افيا ميراثك وك حوالا کنی زمان تام نه نایبرم چند حوال بو گوت یعنی پیش روز دا حوالا کجم باز باورم گوت حوال سیام باز باورم گوت و دست زاروکن کرد دا مثلا میناک ام بیش چند سال شون و مثلا بیشن جبوی نفش نو پر گرینگ مثلا برهمک یعنی سرکفتی از او صد نخینم اللي بگمان یعنی چه برهم دو بلا چه خاص استاوی ام بیشن کو ام بیشن لگوری دمه سرکفتی وردیتن جی دبکو هنک عالی مثلا کیماسی وردیتن از همو رخنه کوتین کرن از الانی جی دبینم ل دباوریا من ده اویا تنه و ببیا دولمندی ببیا سرکفتنا هن بهتر آوه رومانی کو مثلا اف رومان بهتر کو اصلا هری جور ده مردکار بگوتا ببیا رومانه که جهانی مثلا امبیجن hani destana kovane ço destana ke cihani bu pevist helbest bin ya ji roman bin işte kovane ve beje yani bir rengi cihani bin bir wari da merd karı rahna bu merd karı beje yani hin beter devlemen diye başlar bu lewak geçti ku az bin erxinim az bu sad binim berhemek gelek serkefti bu nefş ennu bu sarıken kurdji diyariyak دوباره اسپاسیا و حمیه دکم و سلاورز بو حمیه سرکفتم جمعه ترى قالك سباستكن ماليافا مم آرين چنكر ما مستشورش از ولا مم دنگه تناي
Ka. İca. İjarte. Ha dengi yüte. Bele. Tamam baş. Ez be bistok bağım ve şey. Tamam. Dengi var pırkoştat yani megodari kir gelek baştat. Nayemişte başe. Beri her tişti ez girtena nivîskarê me Azad Zal û tevî çarde hevalê xweş xwe hatû girtin. Ez girtina wan hemiyan şermezar dikim. û îro bi xwe jî vê esrê ez çûm girtîgehê wek parêzer ez pêra me hevdîtin çêkir me dît û me got işte em karin çi bikin çi pêwîst e ji ber wê havî ez çûm bi hevdîtî pêkanî mesela vê we jê re bir û behsa ji xwe ew jî bi komê xwendinê re têkildar yani geleka nas jî dike û pir kêfa wî hat moralê wî pir bilind bû got tenê bira nivîskarên me xwendevanê me li xwe baldar bin xwe miqate bin got ez başim naş xwe parêzerê wî yên dijî hene ew jî prosedûra wî taqîb dikin çi pêwîst pê dike hêvî dikim di demek nêz de dîsa azad be û wek navê xwe azad be û name de be. Spas mamoste divir bu burî berî ku te xafna xwe bidomînî ez dikarim pirsek herî biçûk ji te bikim lêbirîn ji hemû hevala dixwazim. Belê xwe kerem bê mamoste divir de te wek parêzer te hevdîtin bi mamoste Azad re kir ji ber ku yani û ji bo min wek dostekî jî dixwazim dema dubare eger hevdîtina wek pêrçêbû hem silavê min ceribêj hem jî wek pirs jî min got yani ihtimal înşallah hêvî heye ku di demek herî kurta yani were azad kirin yani pirsgirêkekî ku sam bêjin cidî bûyî di demên dirêj de bimîne nîne înşallah newsa. Baş e silavê te ser çavê ku ez carê diherim ez ê bibêjim taybetî û mijara din jî derketinê de yani ji xwe ana tedî lêpirsîne niha dosya wî de hin tişt hin zelal nebûn hin derneketine olê lê got tiştê ku ji min pirs kirine mesela li ser telefonê yani ti kesên ku pêra axiviye û têkiliya wîna Kurdî derê û li saziyên ku em bêjin perwerdehiya bi kurmancî danê wî jî perwerdehî daye yani ew yani ne malperê civakî bele me best mi got vekî parvekinê civakî na behsa wan nekir yani behsa parvekinên medya civakî nekir ew tiştan ji xwe gava em hard diskê wî û tişmiştî wisa jî desteser kiribûn em hêvî dikin demekî berî demekî em wan şûn va bigirin tiştên mühim tê de hene erê wekî de yani tiştê ku min fehm zêde tiştekî zêde dosyayê de tune ji ber wê hindê ez bawer dikim wê demek nêzik te dîsa nav me de îja ez jî ji xwe ez vegerim ser romana me hevala kêm zêde her tişt got ez jî dixwazim yani çend tişta lê zêde bikim niha hevala geleka got navê çaqî gava şerek koban de şerekê dijwar qewmiyan vê yekê dizanin û her kesî di cem para hin tişt kirin yani li ser vê destanê vê berxwedanî vî şerî ne ji bîr kirin vê destanê binivîse hineka stran gelek stran ji xwe hat çêkirin hineka helbest nivîsî hineka em bêjin şanû çêkirin gelek tişta hat kirin hevalên mizgîn jî em bêjin romanê xwast bi romanekê nivîsina romanekê vê berxwedanî di bîra me her tim bihêle îja li gorî şert û mercê herkes tiştekî ku gava dike li gorî şert û mercên xwe heyî tev digere şert û mercê wê zêde dest nade ku tiştê ku em dibêjin tiştekî pir serkeftî bêkê masî bêholê lewma jî helbet di romanê de tiştên kêm jî hene û tiştê xweş em pê bibêjin ev roman serkeftî jî heye niha tiştekî zêde gava wek ez dûr ve li romanê de nerim roman wek tabloya Picasso ya Guernica'yê tê berçavê min çi di wê tabloyê de di wî dîmenî de her tişt tevlî heve yani insan û xanî û ajal û nizam çi giş nav hev daye zêde tu dûr demê mîna ku tu dûr demêzeke yani tu heta nêzik te nekeve ortê tiştekî zêde fehm neke yani gava em li vê romanê dixwînî em dîmenekê kobanê dibîne ku toz û xwîn û xubar û şer û pevçûn û xerabkirin heye ew dîmenekî wisa li berçavê me çêkirî gava min roman xwend dîmenekî wisa li berçavê min çêbû
إجا ماموستا عدنان قوت أف يعني جا هفالي تجي قوتن جرشي قوتن أف دستانك أف دستان دوی پرخوش باهاتا أو كرن هوناندن يا أزواج دستان دي نانرم يعني داوية أف شرك بو و قومي يعني ماجي قالك زحمتي دي وهم باجي داوية هم بسركتن لي شركي وقت راستيك جواكي شر قومي الور و جيروكا في شري مزگین خواست بنویسه و بجاری خوا دین هل بجار لی وقت حوالی دنجی گوتی یعنی جسری حتی بنی اف دین درفت ناده یعنی و بجاری تا دین به سری حتی بنی درفت نارد هن تشتا بهتر زلال بکن خوازی هن وقت حوالا خجیب گو یعنی دکاری بو بش ببش بویا چیروک بویا هن ام ببج و بجار بگو هراندا حتی یکی داعشی جی بلا خافتن و چاقه از دبن بوی سرکفتی تر بو بیا جبر و بجره به هر تمیه که و تشتی کدین یعنی دراسی داشت دین هر تشتی ام ببیجن دوباره دکه تشتی کوگاوا بری گوتی آنا دیسا دبیجه ببورن yani naxwazin tişta zelal bike xwe dîn gelek caran pirsa dike yani divirde sebebiyet tek neçûye tenê di noktayekê dikarim bibêjim yani romanê de sebebiyet tek çûye ew jî mîna ku mamosteyê me jî anî ziman ev dînê me gava ku zêde dibe zana hemî bajarê Kurdistanê nas dike û em bibêjin dikevin av edebiyata Kurdistanê wê dibêje wê çaxê hinekî diciye wê noktayê de sebebiyeta romanê tek diçe lê wekî din tiştê ku dîn dibêje û dike normal yani gelek asayî ye dixwazim wekî di çi bêjim nîşeyê xwe nerim dîsa yani ev ne destana min gotiye ne destana Kobanî ev yani navê romanê ji xwe Nobedarê Gulên Kobanî yani dîneke yani di nava şerî de kî dikare yani kin hewl dide di nava şerekî de nobedariya gulê bike nobedariya gula bike û to zaman bigire ev kiryarê dînekî ne yani ji ber wê dêjî yani ez wek destanek yani nivîsîna destanekê lê nanirim ez vê bêjim û dîsa mamoste şoreş bi ez bawerim got çîroka romanekê me bi rast e yani ez serî heta binê yani ez tevlî vê yekê dibim çîroka gavek çîroka romanekên de çîrok roman de hişê mirov da namîne yani di bîra mirov da tiştek namîne zelal namîne yani carê ez li Stenbolê bawer be ez tevlî panêleka ciwanmerd kulek bûm wir tiştekî ew got pir bala min kişand niha got roman divê xwedî çîrokekê be yani ne çîrok lê roman divê çîrokeka wê hebe çimkî got çîrok tune be gava te xwend şûn de te danî kêlekê wê tiştek bîra te da nemîne mînaka porno da got porno gava em temaşe dike çîroka wê tune wê lehzeyê em zewqê jê digirin xweş e lê gava ewqetiya şûn de tiştek di bîra me de namîne yani ev mesele wisa yani çîroka romanê tune ev wek qasiyekê dikare bêdîtin ez jî tevlî hevala dibin vê evgê de wekî din tiştê ku lê zêde bikin bawer bikin hada heşemî da nîne û ez bo guhdarîkirina we ji gelekî spas dikim mala we ava be em gelek spas dikin mala we jî ava be spas hevalê ku naxivî bû hevalê ku naxivî bû bixwazim mamoste tu axivî bû mamoste roj şoreş bise dora tura didayê were naxivî be li wan digerim yani xwendibû naxivî bû dixwazim biaxivin tu nebe em ê vegerin dorê tura duda vegerin tura da yani mamoste Kamuran şoreş Emîn ji xwe sê kes mamoste hevala gohar ka biraz ber mikrofona xwe veke wê dixwast tişkî bêje mikrofona te girtî Ever xêr hûn bibûrin min romana wî nexwend û serçê bû min ez ê bixwînim esê min eqas tiştê berkêş bîst ez neka bû xwe wek bozekê dibinim
وەکی ئەسەیە پرتو بخونم لێ من تشتێکی پر مەزن دیت کە جەمە هێژە جە مزگین وەکی کەسێک ئەو شەر نەدیتێ لێ نەفخوا هێز دیتێ نەفخوا ئەو دەخوازە مەزن دیتێ بگۆرە ئینفۆرماسیۆنە بگۆرە مەسەلە لە مێدیا دیت ئەو شەرێکی چ گران بوو ئەو شەر بۆ من کۆبانی ئەوەک ستالینگرادە رووسیا کەنگێ شەر دوامین یۆسندەی چێ بوویە کەڤر سەرکەڤر نەبا بوو ئەو کۆبانی مەژیسە بوو و ئەس پر کێفخاشم و هەلبەت نویسەوی هەڤۆکێن وی نەگۆرە دلێ هەر خوێندەڤان بوویە لێ کو ئەو نەفخوا باوەرم هەستیار بوویە کەنگێ وان تشتێن ئەو شەڕی کۆبانی دیتە کو پێنووس کردێ دەستێ و نویسە ئەرێ هەلبەت شاشی هەنە لێ ئەف تشتێکی ئەس مەزن بوون دەبینم کو کەسێک نەدیتێ ئەو شەر و پێنووس کردێ دەستێ خوا دیساژێ ئەو هەستێ خوا ئەو ئێشێ خوا نویسیە من ئیرۆ هەلبەستێکی ویسی خواند ئەس پر خەمگین بووم لەما هەلبەت وەژێ خوادیە هەلبەستەوەی سووج و جێزە ئەو قەس هەستێوی باقش بوون ئەو قەس گازنێ دلێ وی سەر منێ بگوتە سەر هەمی جیانێ بوو نەتەنێ وەک کورد و ئەس ناف هەلبەستێ ویژ مدیدە هەڤۆکی کوردی کل دەردێن وێ یێ هەمی کوردە بوان تشتە ئەس مەزگین نەک پر هەز دەکەم لێ دیسا دژە من ئەو ڕۆمانێ نەخواندیە لێ تشتێکی مەزن دەبینم کو ئەو دیساژی ئەو قەس ئێشایە و پێنووس کردێ دەستێ خوا ئەس پر کێفخاشم و ئەگەر دەما وە هەیە هەست خەزم ئەو هەلبەستە کو من پر هەستیار کرد و باوەرکن هیسرێ مژی هات ئەو قەس گازنێ وەک نزانم من وی زارۆک دیت یان من وی ئەو قەس بێبەخت ناوبەخترەشی دیت نزانم ئەگەر دەما وە هەیە من کەرەمکە تژمار بخوێنە کێف خۆش ببن کەرەمکە سووج و جێزە مە تۆ بە چەند قڕوشێن مەزنبوونێ فرۆد ئەی زارۆکتی هەبێ یەن سۆژی نەمان قۆجۆخێتایە کەسکجی مە تۆ لەسەر لنگێک فرۆد هەبکەین سۆژی پشدەری قۆجۆخە کەسکجە بن ماسێ دەرکەتن ئەم تەسلیمێ قەرەقۆڵێ زندان بوون مە لەسەر هەر ئیفادەدا مە لەسەر تا ئیفادەدا هەبکەین سۆژی هاتن تەسلیم کردن هەپک عەرەبۆک و لیستەکانجی ئەم جی پاش پەردەین شەڤێ دەرکەتن و مە بەری خوادا قەرەقۆڵێ ئەی زارۆکتی مە ببەخشینە مە هەڤژی کۆشت هەڤووکانجی نە گوڵێڤارمان نە کەڤڕۆژ مە تۆ دبن نالێن هەستێن مەزنەدا تو نەکرد ئەف هەن سووج هەمژی جێزایە ژمێرە ئەس پر ئێشام ئەف گازنێ دلێ وی ئەف نزانم ئەف تشتێکی باوەرم ئەف ئێش ناف هەر گێنجی مەژی ئیرۆین هەیە بە تایبەتی یێ باکوور هەر تشت قەدەخە بۆ هەر گازنێکی خەیەڵێکی خوا بۆ سترانێکی جێزا دەکەن و زندانە دەکەن من مەترێ مەدیت مزگین چاوەوی برنە زندان چاوەوی ئێشاندنە چ قەس ئێش بوویە چووی ناوی زندانە و گوت ئەس بنویسم بۆ هەمی خەندەڤانە مەژی ئەف هەلبەستەی بخونە هەلبەت کەسایەتیاوی هەڤێکی نزیک ناسکن و هەلبەت ئەم ناسکن چ قەس ئێش هەیە نەبووی وەس دیسا دەبێژم ئەو ڕۆمانە ویژێ هەلبەت شاشی هەنە هەلبەت تەخنیکە نویسا ویژینە هەر تش گۆرە دلێ خوێندەڤان بە
بس كاسك والنادي دي لبر إشاية ودس بكري ونفيسي ورمان أسر مدد قالك سباس مالتا واجبو هالبستجي ماليابا از باورم ایدی کسی که باخت هذا پیوا گوتنا سیاد بجم امیر ماموسه کامران تو میکروفون اخو حاضر که حوالی امین پشتی ماموسه کامران جی تو هری داوی ماموسه رشی اوی سر باخت بله نها ماموسه کامران کلم که رومان دنير خين نا كسايتا مزگین خانم يعني بسكارا ما هيجا هالبسوانا ما هيجا هست و دسپیک ده جیماگوام ده خوازنگو ادبیاتا ما چاندا ما بگه سویک کا بلند یا دنیای تبه دبرده ده خوازم ده دو سه مینا کا بدم گو ایرو ام دخوینن و هزار سالات خوندن جنویسکار ند نبوا والله بیارا دو هومروس شرط روبا ایلیادا پشتی شهر 400 سالی نویساندیا و ابو 2800 ساله گو هر کسی هلبس دنویسه یان دخوینه هومروس ناست کی جبو گو والقاسي باش آنيا زمان والقاسي تشيروك خوشك آنيا زمان زلال آنيا زمان غوتيا وبهبوك كرت غوتيا نها نأم تاني بيتشتي دكند بأم هناكي دقوري داقنا اف شيوري ما ببنا شيورنا غو ام جي سود ورقرين دبهن تشتورنا برچعبا يعني مخص ازوي بيجم ابيك ددوا سوچ و جزای توستوی روس پشتی شر ناپولیون به 8 سالی دا هاتیه نویساند یعنی 8 سال پشتی شر هاتیه نویسانده سوچ و جزا یعنی شر و آشتی شر توستوی شر و آشتی بصدا بلکی فیلم جه چه بونه فیلم بونه بویار جبو گو خوشک باش بریک و پیک آنیه زمان پشتی شر 8 سالی يعني ديتن ونديتن ام قال لك نكنا تشتكي وها قدين جبوغو وجبان او برك يقول كناري راستي رونشتيا حتى راستي جيت كي برت كي ضرو وخشك دكي وديما ددي خوندباني خو يعني ديست ام تشتكي دي تربينا برشابه خو مادام كي مينك دا من دجاره عولي دجي مقوت قار ماركي المان كردستان نديت بو وقتی حدود شش حدود ناف روماناویه پیش حدود یاد دو کردستان چتینت گهوه دچه لحمو رجراتا ناوراس دگره و دچه کود تشنات سر مدت تهلیت که یعنی دیتنا گلکی گرینگا پیشی میگوت یعنی شرط مزگین ته د گلکی زحمت له بجزون مسر روماني نها كي امين هل بس كيش احمد حسيني ما مص احمد حسيني تخويني في شيء ما قلت هكا جو هل بس نبيس ولا ازم مزبر سفي ناظم نا هكا جو هل بس هتبان نبيساندين ما مستعمل نا مقصد من مقوت يعني هل بس خوند يجبوي از بيجم نها هكا هل بس هتبان نبيساندين صدي صد زمانك هالبسته صدي صد تشنا قالك خوشته دهانه صدي صد قالك تشتي سركفتي تدهانه في شيء مقول خوزي جبدلا د صد روبلي بلا او نوت دروبل بانا نصد نوت دو بلا نوت دو تنبانا مادام كي دينك تند داخفتن خوزي تدا مالاي جزري نبانا جبو دين نكاري ناسكي نکاری ویژه بخوینه ام نزانن بخوینن یعنی دبش دینا بردم اوی گو خب عقل دبینی جم نکارن بخوینن یعنی خوزی کردستان ورقاسی جغرافی کردستان باجار کردستان ندابن ناس کرد نرینا گو از دخوازم او تشتی گوش خواه بالا گوتن چیروک و دسپیک و داوی او تشتی عصاص گوتن وانا
جبو وينا هكا جو رومانا كامي بنير خيني جبرو بيدا يعني هرو هر جسادي صد أرمان جابما كماية جو دوي رومانه ده هات در كتن حوله نگو شخصيت ام شخصا يعني نویسکار دنیر خینن ها گم نویسکار بنیر خینن باور دکم ام دوی کما مدا از خوازی اخوا بجم از ناگه ما سهام مزگین کداوی بزارو کتیاوی زندانه و اشاوی دیتی و رزالتاتی دو زندانه گو گرهای و ولات پاریزیاوی و حمود برمده یا او تشتی مایا او تشتک دیتر لی ام رومانی يعني ويا قوي 100 سال دي وري خوندن ام دنير خينن يعني ام تخوازين قو 100 سال دي وري خوندن نگو ايرو هاتا خوندن و چوجبو قو نها اوروبيا دويجا خودت شكي قالك يرحت شي كرنا يك كرنا رومانا وايا ما يندا يك جي كرنا رومانا سيفيك جيرا دبيجن رومانا سيفيك نبي ساندنا تكاريج باجارك حتى تتشي باجارك تدخويني وتتابج يعني تديني درك يعني جتنابج تديني يعني جبو قلت شكي نادي تزيدت بيرا تدا ناميني شيروكوي ولو بنجهين هنا بجد روماني قو ام دنير خين ام تخوازين قو رومانا كردي ببي رومانا كما يندا وبقه مستوى يعني بلايا كلاسيكي جهان درباس بجبو قو ام جوانا صود وردقرين اميدي جي بيشي بقرأ حتى يئيرو ام دخوين وما ناس تجبوه بلا رومانا ما بذي آواي وري هناندن رومان هكا قو ورين بيساندن نلازم بزمانه هل بس از ديك هبو كده السحجاري بيجم كوبان يعني اف باري روماني جراندكي نلازم اقو اس هر مور متوزا رومان بيجم عجيبه د كوبان د زاروك كو دايكا خون داكري نبو كولانا كن قريبو ببيني عجيبه دايك كور بابكي كور اختياري جو كسي وي نيدوا كولانا د نبو جو باكي ورن من خلاص كنيا نانكي بدنا من يعني آبكش بو خودي بدنا من عجب يعني مقصدا من رومان أبا تشتي بتشوك و تشيروك هيا سري مدى بوات تشتي بتشوك بياري مازن تيني زمانا يعني ديني رومان هكا قوي وري وما يندب بيوي أفدي هكا قو أمي برنجي كي مبيشي قوت بخشانك بانا قال لك خوشا بخشانك هاتوانا نبيسان جبير بلا 20 روبال بانا 10 روبال بانا قال لك خوش بو هكا جو تشيروكا و جسري بني يعني او اسكالتا او ابايا هاتوانا اباكرين قال لك خوش دبو لي دينه مجارا مقوت دبو ديس دوباره نكم جانا دبي فيلوزوف زانه هري زانا جانا دبي ديروك ناس جانا دبي اردنيغاريا كردستان باجار كردستان ناس كي جانا دبي و جوان مالاج زري ناس كي يعني نهاد و جوان كرد ايرو دبو چند ساله ام به کردی دنویسن چج مکاری هلبسته مالای جزری جبر بخوینه چند هجوا کسی دویج وینا مده کارن هلبسته که مالای جزری سری و حتی بنوی جبر بخوینه چاو دینه که جمره خوینه از منطقه وید بیشو جبو منطقه وی تدبي كاركتر ضعيفه قال لك يعني جهد جوهاري ازويد بيجم برينا زي بدقوت نديتر بيجم خلاص ولا سيدا قيمه ما يشخو يعني انا يقدق انا اخو از يقدق تمام قراموز براي قراموز ده توستوفسكي زندان ده دنويسي سي جلتا دنويسي سي براو بابك كاركتاري وي لی توستوفسکی تمام رخنوانه گولیت بیشند به چما یک سین برای وای پچوچک مناستر دایا یعنی اولدارا جبوگو توستوفسکی دبج سوسیالیزم بردایا سوسیالیزم وی وقت یعنی نبیا لنیست وانا بری لنینه جبوگو 1800 یا لهنگی سوسیالیستی جوان روسیا هبو ناوی وا دبج بوگو دب سوسیالیزم بردای خو آویت دیره در رخنه بیا وایلیت لی ایرو جم قرامو برای قراموزیت خوینه يعني جبوه دبي رومان نبيسي ما دي البرش عبا بقرن دي تنام مدى يعني وقال لك سباس ام سباس تكن مالا تاوا قال لك يا وجهي هوالي امين يا داوي برا هوالي رشي بيجر هوالي امين كلامك نوك برسف از شكناكم اما كان ميكروفون اخو فاكش كلام اخر ميكروفون اخر ما دنجمتين هو قالت كلامك
نه گوتن برسفش ماموستا کامران تنه او پیره ما یعنی او گوتن جویرانینه برسف جیرانینه لیج خو من اوراستی بلکه لسر اکرانات دست بخواه من وی چخی خلط چه بو من دست خوراکی لی هر بشار هات از جی تشتنده بیشم اگر تشتك چی گرینگ تو نبی گوتن نحوجش خود دقیق 2 دقیقه من مایی از تشتکی اش بهتر رافا بگیم اوراستی من هنک آنی زمان از بانه هنکی کم مایه ویک ما چوا گوت همون چوا بین دین لده دینن من سیده جی گو او دین یک بیک کاراکترین جکوبانه کوش کرنه او چونه ام بیشن جنک مالباتک مالا ولی کوبانه خراب بویا مجبوری کوچه باکور کریه و آنجی هوالان شاندنه آلیه باکور لبر دلوی مالبات دلوی جنه دلوی دایی که آنجی دلوی بابی لبخچوی ده لگولا بخچوی ده مایه دینو جانا دبا او گل آنجی مالبات خراب بویا و فرمان ده سر وان ده هاتیه راویانه چونه آلیه باکور فقیرو یکی بلوره دخه بلوراوی ده دیواروی و مایه جانا هشوی ده چه سر بلوراوی دینو جانا دبا او بلور و بلوره تمثیل دکه یعنی هم آلیه فیزیکی جانا و هم جی آلیه تئوریک وان کسایت یعنی هم بجی کوبانه کوچ کرنه تمثیل دکه جانا داره تمثیل دکه جانا ام بهشون گله تمثیل دی که جانا دیور تمثیل دی که جانا وینام تمثیل دی که جانا دب کشتی جانا دب یعنی اب وی رنگ کاراکترین خوبانه ده کسین حیات خوبانه ام بهشون دهش او بیر او بوچنین دینو ده هاتنه بجی کردن به وی شکلی هاتنه وگود دفعه ویده زلال بگیر افجی فرما که وگوتنه افجی شوازه که وگوتنه از جوی فرم حزدکم به فرم حزدکم و بهشون آدبک و خوش خوانده کارانه چه لبل شکل که خوانده کارا ها دویدم میناکه که دم بدم گابریل گارسیا مارکوس د کتاب خویا پرانی کتابین میده ام بیشن بویر بسری هفو که دقومه مثلا وقت میناک کتابه که هی ام بیشن دشما سور یعنی قرمز پادرتسی یعنی هفو که اول بلیه دیار دبه یک کسی که هاتیه کشتن یعنی تو بویر بسری هفو که دبینی طرز ویژه اوجی بوی شکل بدم یعنی دا چیروک نگوتیا داوی نقدان دیا چیروک داوی چیروک بس لسر چیروک گوتیا افجی طرز که فگوتنی افجی شوازه که فگوتنی ام بیشن بتشتگیدن بیشن به منتالیتا ایرو بروح ایرو بتگهشتنا ایرو و ام نکنن تگهشتنا بریا 500 ساله 600 ساله 300 ساله آنجی 200 ساله بنرخینه هش بیر و باورین ایرو تگهشتن تکنیک و زانست تا ایرو آستا کدنه تشتا کدنه یا بریا 200 ساله تشتا کدنه وقت چوا ام بیشن بریا 400 ساله 500 ساله هلبستن نه به پیوان بهاتان نویساندن نه به سیستم عروض بهاتان نویساندن وقت هلبست نهاتان قبول کردن پارچه یک جوجه نهاتان قبول کردن و ایروجی ام بیشن ام نکارم بیشن او رومانو به شکل شمال این مکانه و بلیه جه بلیه بویه رو چیروک سازی و تبنای بلیه رومانه که لوازه و آنجی رومان نه قبول کردن ادبیات ده گوهرین هيا هر گوهرین خودی سردم خویا یعنی سردم رومان و دنیای ایرو هم تگهشتین چند رومان درام دکان میناک بدن ج او که نافدار دنیای ایرو ایدی او شایر ساندن یا ترکی ده بشن بتیمنامه ایدی او بتیمنامه درامان ده نای و میناک از بجم ده بجی هاوو که داد بجی که هاوو بینا خوین آنجی دبیجه میناکا ترسا دارن هجیر و هرمیان تشتندن میناکا جویان لسر تخویبه یعنی دربین رن لزاروکه که دنیا سری بیت اجکن شونا بیجه اشتا داعش هاتن و لبر مال سکنین و حتی ما رو خواندن و چون زاروک گرتن و نزانم چه بو قومی و در دیرک دربین را درینه و دبیجه سری زاروک جکرن جخوا او چیروکا سرزه او چیروکا استا زاروک استرجکری ده خیال مروف ده آفر زانه برجعورا او داعش نکردن و عرض سری زاروکی گرتن چه نکردن زانه را بردویا کیوی هیا چیروک کیوی هیا حتی گهتن و آسته یعنی مروف گرک وانم بکیش دخواندن خواده نویسکار دخوازه ام بخواندن خواته بکیش نوانتشت یعنی اف طرزه که اف جلبه که درومانه ده و جلبه که پوپیلر جین هده ام بیجن درومانه ده مثلا ین وی طرزی ام بیجن تام نه به وی شکلی ین گفتش که او دنویسن عرفان امیدا تشتگی دن دنویسه
جلویەکی دن دنەویسە ئەم بێژن چوورێ ئەردا جلویەکی دن بەوی شکلی نێزیکی وی شکلی تشتێکی دن دەبێژە یاقوب تولەرمەنی مەسەلا هەند چیرروکیان خوادا ڕومانان دەنە ڕومانان دەژی هەند تشتێن ئەوکەنە ڕومانان دەژی بە شکلێکی دن خواستیە گوهرینەکە بخت چیرروکێ ینی ئەدەبیات ئێدی بەریۆ ڕومانên çîrokên di 100 salî êdî ew dewr qedaya ew şayesandin ew betimlema ku dûrfireh û heta ji malê derkeve 5 saet ji se qultuq re biçe ber derî bişayesîne ew nemaye wek gelekî yanî tercên ji hene em bêjin Orhan Pamuk kitêba heyata nû de dibêje min pebûka ewil dibêje min kitêbek xwend û heyata min guher yanî wê neyse zira dirêj nekî mustegerek gelek spas dikim sê deqem ser deqak tek kete got deqak sê deqem ser ket degê xwe nekir besmaliya ba gelek spas dikim mamoste tu ji keremkê mamoste şoreş tişkî tu bêjî ya ji lê zêde bike tu nebi hebe keremkê mikrofona xwe vekiş kerema xwe gelek spas mamoste Hasib خوازم سه نقطه لی یعنی هنک سه نقطه بینم زمان نقطه یکمی نه ولی کامرانج دست میگرد میجد خواست از بیت شدی بیجم هنک اول آنی زمان کو در فتح نویسکار تو نبون اشته نچه کوبانه زندانیه نویسکار هیچ آقای بلا ننویسینه یا جی اگر نویسی جی رومانه باش بونه و باش بنخشینه و سر رومانه باش کار بکه که رومانه که نمر در که بوله اجبایی به از رومانی وک دشبینم زاروکه کی هم بینی زاروکه کی سقط حتی روی جهانه ایدی سقطی اوی بتون همه جهانه بردام دکه تو نکاری سر راست بکی یعنی زحمت کو تجاره کده سر راست بکی اجبایی به جنبیس و رومان جاره که درکت ایدی دچه یعنی گرگ دوی چرچوه دا مرو اگر نبینه جی نچی بجی درفت گیم بجی گرگ رومان باش به نفساندن او یک آدو دیا باورد کم حوالا خجه گود گرک سیاست نکوه نوا هنره نوا ویجه بیدیتینا من از تبلیغ دیتینه نابم اگر مشاش فهم نکرده ام وک ملت کی بندست پیوسته ام پیام سیاسی رومان داد نویسی داد چیروکی داد ده هر شیوه ام بینی هنری داد بین زمان لی گرگ دنوا او که ده به کاملاندن یعنی هم بینی وقت پینه اکی نه دنوا نویسی ده رومانه ده او به شیوه اکی باش وره زمان نقطه داویجی حوالا جانی زمان اولی هزاد و حوالا میدن نویسکار هاتن گرتن از خوازم لورا بانی حوالا بکم که ام کامپانی که بدن دست بکرن به تایبتی جی حوالا اروپا همه حواله لاوروپا دجین امکانی وان هنه دکارن پرتوکین حواله آزاد چاپ کری جه چاپ کری حواله می نویسکاری کاتنی زندان کرن سپارش بکن و با عالی ماتی ده هنه که عالی کاری وان بکن سپاش بوی گداری وان gelek spas dikim peşniyarê Kamuran ji bo romana pêşî em li benda we gelek spas dikim şêwira me vê dawî bû êvar baş şev baş we hemûya re gelek spas bi mînî xweşiyê de hinek hevalên zêde hebe li komê zêde bikin ew ê çêtir bi nirxandinê da xurtir bi şev baş şev baş em ê hevdû agadar kirin mamosta yanî em bi kûca romanê bixwînin em ê çawa xwênin em ê kengî xwênin em pîş re me hevala agadar kirin lê ji bo hevalê Adnan ez dixwazim gerçi telefonê jê zêjere bêjim şev baş gelekî spas bo kada we hemû gelek xwest got rêzdar dijwar zagros baxetwanej ber û xwe nav wî şerî dibû û me helbestek bi hevdûre jî çê kiribû wê ew helbestî gerek bû xwendana lê bes bêdeng ma ew sujeyî û nekê masiya me bû silav li we hemû zikir gelek spas şev baş we destçû em jê ma